Dulu gelangan do itong. Jadi sebelum sudah pasahat ni masuk ke buat tahun, tinggal pamah tahun. Asa sungon na singkat waktu kita dahot adok tertibna. Naku si pasahat din dahat tukus non ima niba umat ni si Sinta. Mula suhud non mandokot ka atasian panongos parzoloma apuk satrina akang mapadua ko sa cibuhangan. Mula sian inan non pareban ima umat ni si Rika apang masalasada ujing ma umat ni si Dami ima sian ina mula sian ama sian hasuhudon panongos upu ima upung Anisa disambung ng muse sian anak buah nami laima aksipipit ditutup tulang nami ima nanayang mandukon hata ni si panganang ng tuha mo pamawaan nami patjoloma ipasahat man imasongon indahan tukus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan waktu bisa tamat pung email manabulakon. Tali-tali batagu tali-tali maginjang. Nuktung lakau tawang di silakaw mo imatu puta silang buwan tubagas niya sa buwan. Labutu tagu nama anggi pertalian di hangus tapang garongan. Adong lumuseri daison anggi sanggar do ria-ria dung anggi disopot ko si topoton mo imatuhu ta silambon terutama tu jalani marga hasibuan labu tu tatorok nama hamu anggi sa panggadongan. Adong dope mustewi dai anggi ison napurat tanah tando marsirangging marsironggongan tonditai pada oda anggi ibadat tai marsironggoman. Adong dope hidaynggi ison gulung nitorok labu tu torok nama hamu anggi du hilakawato silakaw namu imatu tano silonggon ilalaman di warga hasibuan. Habang malakupa nasonggop tu purbatua kuuka mapangupa marawasangag dohol tua di hamu sa panggadongan. Haru raya badingin persilangan diras nyari oras kandi madingin orat nyot keginjang nyari openar saja ginjang hobar dapat tahu sudah imarus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat day sa may madatuto narahonon di kahukun na dua. Tutuwa po dari namalupo si nakahotolo nakamatawang imatalaman ni si Hulamu tubagas na si Buwan. Siyo pong hay nada na lupa nada lolos man jujur hindi game tison.
Bensoro dohami sa luhut na aka opung uda mo sa luhut na aka hula-hula na sa jay na sa julo para ako manaruhod kindahalas. Ang iyak na tutu. Jadi sa si panjabulu kalau pumurara sukimo na maloga man ko bang matowa nga purara sukimo. Okay nang ko la grena im. Hati-hati mamun sudah hama kababere ku edaku sihat mamun eda ondi madung agimu baya panjang umur mueda si panganon tersungnom maya nadapot panjari nakina nitong haruro nami kakas turang lohe pasakehot tuhamu panjari natakas jari natorang isida pasahatan nami tutun dinuhut padamu o pinapalaluhom mahami da akaw pung akabere tutun dinuhut padamu tuksong no peperpanyak na tasongon ilo pero para soki sa dadawa hita mangidaw tudalo ni Tuhan di burahot Tuhan di tarasoki panjang ni umur adong lope masona si ari na roon lepe nabo hita masululuan di bagasalas ni roha o pehoras mamu sudah na hita koton sumi mahami na roma tapututamu sudah himadas salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isambung akang ma sa ciwangan akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita indah bosan-bosan mengucapkan puji syukur Tuhan hadiratnya Allah Subhanahu wa taala na maletik kidok masa kita bisa berkumpul ime di alaman nabolakon. So ni madana parjolo ime tu burunai tutu di arina tu ari inang madung ilaka ko silaka honom mo ime tu alaman ni sulambon nada lupa hamido nada lolos menjujur andege mu inang. Jadi on inang haibon dondo sada pangupa inang tujolomu sada anak ni hambek si maradat tua do on inang na marjalangat tua kola andaran menek do on inang marobat tua adung godang maroban hamamora jadi ope horas maho inang saluhut kamunuang halak eda suni halak bayo babere sada do mertok-tok kite sudah do hamu dipar kite honna sada buruk kondo do baberi konna diadop koni pangupa sudah do hamu diadop konna jadi ope horas mamu saluhut anak borunai na dong di halaman ni Sulambon ang giat manya tujuan nyeron inang bere tubon lak-lak moho tubon sikoru tubon anak moho nya tubon boru ang giat nya ke hamu turato ni halahan seman dapat japalan na lumamak moho nya inang do bere olak nyo tu kinjangan nyari jadi ben on bahada pe ison don akakahanggiku anak boruku parebatku nama nambai hobarkon ben hupukan na kendut salam hu akhiri madut salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tung jadi sunguni matutu yang salutna bau nami tutu dia riata nakinanian tong dan bau rohani iman Allah menjujur andre gedi bau nami iman tu bagas mulu dison wangin terpaya desi penganan ijolomu salutna ka bau nami tersono de pejorupa na terpatupa si penganan yang mulu salutna bau nami songun bau nami nai panongos kon aparatikon saya mudah-mudahan nyamunyan tujuan keluarga na sakinah mawaddah warahmah baru nami on ope horas mamu salu na baru nami ni ada kondisi panganan so ni manong do kami mula-mula mula patupahon bukan ikin do salam warima do salam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Makombari hatani parebatkon tuhamu salhu na anak boruna tutu diari nakkinan yatong rodo hami saluhutna hula-hulamu maradu hami parebanna imana lahu manjujur andegeni anak boru ni parebaton diari nakkinan yatong idokon parebaton do tuhamu saluhutna boruna napasipaton do pes hami si bombon nami tuhamunu diari natakas diari natiur pasahaton na dotuton dinang dotu badan munu isom marupasa akna diari natakas diari natiur ipatupa parebatot tuhamunu boruna ima si buang-buang ni hula-hula munon tuhamunu salut boruna ima hambeng si maradat tua namar jalangat tua kola dapat menek na parebat ko nakin marobat tua adung magodang maroban hamamora jadi
ausian pareban na mangihuton hata ni parebaton nakinan anggiat matutu hata pasu-pasuan dohot hata si panganon na ipasahat ni parebaton tuhamu saluhut na kaboruna anggiat matutu ape dia ambubuna sandang dia barani parumain dohot anak nalahu apon natutonga-tonga ni keluarga munu anggiat matutu anak dohot parumain na tahalaskon dia bagasan sabor nginon si buat sangap si buat tua si buat dame si buat hamamora mar tubuan lak tubuan sikoru tubuan anak tubuan boru matutuon anak na tahu si halas kono tujulan nyari aso anggiat hitara hitana marhula na marboru bisa marsi halas marsi sonang-sonang tu akka ari nagi roon di anak daud parumain di ari na cogoti nagi gorhat turatoni halak anggiat matutu mandapot japalan na lumomak aso bisa hita marsonang-sonang atara na marhula na marboru open ada saria ginjang hobar na dapotan Allah makombari hatani parebato tuhamu saluhna boruna upukan akino salam sudairu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjolo ma rasa syukur ta taka sampehon tutu hatta yang maha kuasa na mangalehen kesehatan do kesempatan dapat kita marlagut ima dialaman nu na maratuaon atok sumlima tutu aus sotarudung nahinanan nadalat sat sonari adat nyoputta sinahinan aidon na tapati hutihut sonari nuangepe akareza ni baru lumobi ma pahupuku na dua rodo kami majujur endege motor satu potongan di bagas semunon bison upung terpayak rusi penganon di zulemu imam marupakon sadapa kupangi on upung upa horas mon upa turkis mon selamat panjang umur manyan upung hamuna dua mudah-mudahan pinasita ni si panganonon upa menon upung si magabe matutuwamu dalam mamora magabe di anak magabe di boru mamoranya di sinadongan tujulan nyarion asal martamba-tamba debe upung akahamu bere las diroha dihita na marhula marboru songoni musedo nang dohotu akai boto boru ni pa babere seniruk di bagian ina nakin pandohonan do tupahopon rak na hidup ko hamu sude atong marhahorasa mahamu saluhna akka borunani tujuluan niya riyon panjang umur niyan ipaso-paso tuhatay hubak kilalahon na pulaginjang behobarna bendison do bendon akka pariban anak boru lumobi menon hula-hulata tersuni menaraku sahana hubungkan kindu salam wahirima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudurkan sama menghumbari ima ulah-ulakon ison takas di batu pado ima sahun si panganon na barupahon upa tarlumo ima sadapa kupangi di anak do parumain on sada simbol do amangon not arti na nakin maduk takas ima di pajojor ulah-ulakon anggiat matutu Gep marian rumah tangga na sakinah kamu mawadah warahmah tujulan nyari terlumo ima dos tahimuno ima na pajongjong rumah tangga marni dahamunian di hula-hula ton ima tujulan nyari pe horas mamuno so nami horas do hula-hula ton betima jadi hai pasal buat tulang namin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tujuh ketuhatta
Nawalan tiki waktu dihita bisa berselas tunang di pambuhinon. Marbikas may dinaro bukan muskut pahok kuy man tong di bagason. Jadi benharani takas nakin di mali huha sini. Iyo burukon nakinan di mason hasadap. Kubaw pani masuk pahok kuy son mahamdik pada tuanin na naman daw sekolah. Marbatanga malutu marbatku amon pahok pot tongan di baton bagasin mamuan. Naksudi dia saya kapakatin na nakin di batu pada son. Lalu ihat dulu hingga betul mulut pun anak mulut kumbori yang di kopu teman-teman munu tapi yakin menumpak kasir maka tidak anak itu maka boru dia mun selalu na akaba beku jadi nak sunilo dia munu akaba beri nang munu ada itu tekasi itu tekasi boleh sopas itu mun dia mah itu luksono di betul kami kau kami masuk kopu mon lepas nama itu betul nama muti nak sunilo dia mau akaba beri nang son yan ang lawati at kapatuloy niyan. Mua ito kanan lawati, sigan dua mga ito nakahingolong. Nuksado ko po ng gabi dua, nukto ng gabi onom niya tuwari na manuti. At magtama-tama los nirawan yung takay sa mga na ng Marboro. O pinara ko lagi diyang kawarna, oras misa sa ng Marboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera mahadihika sasudena banjagit di pangoloyon ni hamu hula-hula nami ima dinaro hamu balaruhon indahat tu puromu ima tu anak lo parumain nami ison hula-hula nami bupinon sa halak dua halak kami banjagit na nok sa panjagitan do hami si dostahin nami dalam se mulu umurang ilalahamu hula-hula nami panguluyon nami do panjagitan nami di hogar nami tuhamu tambay hamu bagasaro hamu ajari hamu hami hula-hula nami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut menjaluangi hobar ni hula-hula nami nasian jai doh nasian julu sumuni doh akatulang hulu sumuni doh akaparewa ison itong eda akainang ison man apa nila di patupahamuno si panganon ima songot tuanggi ku dison manging warna indah hatu purobu at susay ni narobu hita na martuna marbomu ison ipatupahamuno ima sunay do komunay nakin hambek si mararatua ima upaupan yang giku dison sa itutumatok sa ngunay do kon hamuno hula-hula nami hambek si mararatua ni na marjalangat tuwa kola sa marobat sanga matutuon ang gikon tuhami keluarga ni hasibuan mahihuk roh mamarobak ka mamora roh marabanjay tumunomu niya tinahula patahian namin yari ng layout habi memang idodo hami tuamu akapamili namin tujulan niya lang tu sadana hami so nido ang giko na ipanongos komuno yan sa mamora magabi man yan tuwan anak ang giko tuwang boro tuginjangan yan at sumartamba-tamba las niro hadihita na markulabor horas mamu kahula-hula namin sa luhod na sa gulimadok kami gorumun bukupukan na kindot salam Kusudahi marot salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parjalo mata daukon mula hati dodokan itu hatta parjangan basai na mga lehi datiki doon waktu bisa dapita marso di bagas borginon kita na marula na magaw di bagasan ulan las miroha menjagit menjalangi obat namin dahula namin na senjay na senjuni saya anggiat manyan dahula nami hata nauli hata na denggan hata pasu-pasuanmu sahat mainian Tuhan sude borumunu lumobi matu anak no paruman na tahalas ko di bagasan borumunu marsi doa-doa kita marsi pangidoa tutuhan anggiat niyan anak nami do paruman nami na tahalas ko di borumunu rumah tangga na bentuk na jadi rumah tangga na hasea si tiruon di jolo malumo di jolo ni Tuhan mamura magabe niyan anak ko parumain na yon aso ang giat tuwari na mangihut bisa nika hami dohot anak ko parumain non
manggolay hamu sude hula-hula nami. Jadi oras mahami sude anak borumu, oras kamu hula-hula nami butima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala na mangalihin tiki dua kesempatan sehingga kita bisa marluhut ima ya laman nalolakon dalam acara di siala ima haroroni angginiba dison. Jadi sumuni wadah makombari hobarni hula-hula pareban nami dison madung jojor do bege ima hata pasu-pasu dohot si panganon nadi palalumunuy imatu angginiba sian hamuno hula-hula nami. Jadi hata di pasu-pasu munuy hula-hula nami saya ape manyani di ambunguna sandang dia barana dohot sada doa maita tujolon itu hatta anggian manyan ima angginamion sio banjai domu-domu nyanon ima tutong-atongani keluargana dohot keluargana sakinah mawaddah nyanon di rumah tanggana aso martambanyan lasni roha dihita na marhula na marbun. Jadi aunda pula ginjang hobar nabe upukai nakin salam usudai mado salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Makombari ima hula-hulakon itu yari nakinani doa hula-hula ni hula-hulakon manaru indah las indah tupurobu anggo indah iso kai baruna indah karpangakula hulakon oke indah saja ginjang baru bukan nakin do salam wahiri mado assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan tu hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sonon di Borginon lihen na diberi kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa nomor somonon marluhut antara hamu sudah saluhutna hula-hula nami. Sumuni kita sudah saluhutna bisa DP marsuo somonon di dalam kesehatan. Seterusnya solawat dohot salam tu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sangat kita yakini sapaat na di hari na parpuli. Jadi tersebut mada hula-hula nami dison terpayak berdiri kamu si panganon tu anak nami si Amri sumuni itu parumain nami sumuni itu habis aluhut manahamunakin. Jadi mudah-mudahan menyanon jagitun di rumah badan nabi terutama anak namin dunut parumain ima na baru mamulus adat matubang warna na membangun sadar rumah tangga. Mudah-mudahan sadar doa hitarian hula-hula nami semuding saluhutna. Mudah-mudahan yang keluarga na marbahagia lahi di dunia akhirat. Suni tubuhan anak kalian tubuhan buru bungi muse hata pasu-pasu ni pasahatmu nakin tulang na tulang suni tunggal ini wapung ni beson. Mudah-mudahan yan dikubulkan Allah Subhanahu wa taala aso aha na kita persita do kita persaat so bisa yan bisa kita sungon marsu di bakasan lasni roha. Jadi oras mahamu ula-ula nami na mga lehen panganonon sumuni si paingot na ilehen mo ito hami sumuni hami pe oras na anak buru on benison de peda kahangginami sumuni abang anak buru ison namano patama patu pahataon
tu halahini mahataon na binoto adong nakin adong sala na aw sa nga maduktu kurang lubi na aw magidumaap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mahitiki kesempatan kesehatan bisa kita matpung yalman bulakon. Salawat ring salam tu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mangalusi sangat pemambalosi obarni hamu saluhna hula-hula nami. Nakitung terpayak do si panganon ibe kamu Tuhami tarlungomi di anak nami do permain nami anggit matutu jadi tondi do badan nami do sasudena dohot kata pasu-pasuan nai lehen munu nakinan hula-hula nami sada doa kita mangido tuadokan itu Tuhan mudah-mudahan matutu di lehen dihami terutama kesehatan dos nitahi tarlungomi ma di anak nami nakin napajungjung rumah tangga sampai nak halas pun dibagi bagasan sabunina anggit matutu songon parumain narotu tonga-tonga ni bagas nami songon edo komunitin sibuan jait do budom siolo gabe siolo mamora otu ginjangan nyari aso bisa hitam se hula-hula nami marjuk niroha di bagasan hahorason dolas niroha ope din hurang lobiau menyambut manjulangi hobarni hamunu saru nahulala nami au parjolo mangido mangido izin dunia akhiratna asa opena pula ginjang hobarna billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kembali terbatu walau bangalusi kabar mulai salitu kahula-hula nami itu ya keliput kawan dipadu pahamu dok ima si panganon tu diparibaton meraduhami salut na akaparikana si panganon dapat pamulu ijadi ton ijadi badan diparibaton hak akahata pas-pasuan ni pasahak mon saya ijadi ton ijadi badan diparibaton oke marhahorasan ni salut nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makombare hatani hula-hulakon lima tuhamu bagian tuhamu hula-hula anak di pasat kaum muda seahani aka sepanganon ima atu na tulang lohot tulang nagabawe na tulang lohot tulang sehat kamu, panjang umurmu, murah razukimu, anggit tujuan nyari, keluarga sakinah kamu, keluarga bahagia oleh natulujang nyari, ope hata pasu-pasu, nedhemunu akatuna tulakku, do tulakku, nagabe mai sitiron ni halei, baik di hutai maupun di ratun ni halap, ope. Apalagi jaksianau anak buruna bukan ikut jalan uhai lima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di raja nabi na tua-tua nabi hula-hula nabi anak boru nabi boru babere maradu sude hamu para undangan nabi dison raja ditutur nabi Omma iya dan yoban di hula-hula nabi inda terpakabion anggo indra do kamulu adohot isomuse isommahami raja ditutur nabi na pabuahon na uksidung adat ni anak do parumain di Gunung Tua do padua na muse tuhamu dengan nami sa arisan na poso omma tapar sarasukihon Om si panganon dapat pahami tuhamu amanami arisan na poso butima